gisni kurang dalam cak sutaya dalam sing maksa longan high profile politician tunga mamang tak introduction ko banang jauh ni gemende ndi ba thalatna makmang aganatna changgni mancha MLA ngaha aro dauri baing ba MDC election no anchingni samanda constituency o chakatenga NPP party oni hayan chuko longin mandira bi lumchak sosarnang ko chingni singrong bewal gata betul be nangni history ko chingna pangija talat phabuda betul besok ya sumayo tentang mansa yanang ni podcast na hangko ka manigiman skang pa nangko metel na kusung bia har plak tim nangko ba metel na kusung bia ya cholko noko be solang na anang nichu nigiman ya sumayo yanu bia pong na mananina tentang mansa sakan di ko metel na kusung bia angni politik so ibana skang angni background ko disangan na akatna anga sungon angni primary school ko poreha ni zamano San Francisco lo anga class 4 na porai mang class 5 government school lo poreha songsa ka tokri UP school lo ni zamano class 6 skang de tsade board tungacham embos ni ko tsade board exam go sina nga ko siani zamano anga jol St. Peter's Minor Seminary turana porai na tari pa okay ni zamano anga jol Don Bosco College so PU Science ko poreha ni zamano anga tentang selang ni gemen chorang dongja ni gemen anga William Nagar College so skang pa batch singa BA ko pore na bachega andiu ba singara unu pore gen chimu ba final exam ko de singa government college so turau ko sina nga okay ni gemen anga angni graduation de tura government college ma oh ni zamano jol anga ni zamano anga lo degree ko ba dakai nun tura lo college nakemang zamano anga lo pore ni zamano government no ba teksa kamka angni pore metung zo lang ade kemukon kamka zo lesya pore ya anga economics and statistics department no chonbe ba kamko ka chu ni zamano anga wo sumayonin angni gisko politics so napna inspire ka ko mana aro wa inspiration ara chengni jatni phagaba PA sangmani inspire ka ko manemang anga ba jat nong galna jatna dang tago na wo sumay nang ni gisko skani ganang andak yang jol ani political background ko ba nga ganang naskinga anga hajar gani bunga bulsyo nan wiya jen salo chopper crash ngos megalayo uno daw at singni honorable chief minister Conrad K sangma ba sel chakata ngara helthoni biapo by election ko chakat ska sosako aro chinga sakniya namacha ande ba chinga wiya future chinga jedak ko ba sa chusukubong chumut kani mangna chinga de namen nuk samsoni kanang arung buk bibi hajar ni cheto chinga emeli chinga uni jamana jojol hajar ni chikitamo emeli ongan an wiya momentum somai de chingni political turmoil ongani gaman tang da bosarong ani gaman bosombe de sakani emeli mangsan banajok ta den greni Mr. James Sangma ar songsa kwanga politics on tongpuna ya na sungni political situation wa sumai mateng mongsong patidang abo wa sumai mateng William Nagaro kampai ngacham nak mangaro anching ni Sir James San wacham wa sumai mateng rangni duksuk ni kulpo jengwa gangin semua de mining men PA sangma baksa dumaya ha andita obosta wangani zaman dengtang dagi corner rang khajok dengtang dak ba serang ongang jok ar mutam rang khodi camera wa ganak na namja ndi ba ajiga wangin semde duka putini sumoyo PA sangma meng mining men tongkama PA sangma ni inspiration manani gemen sengade PA sangma ni jadalan sukama kata takaya mene gemen anga ba saksa meno principle ne kana mangen principle wa de stick kaya mane politics so donggen se mongode basak ko bade dukni bonggen basak ba khushini bonggen ande ba na principle ko jarak saude politics so mamuk salo ba success na kata manrong ja anga de ku phangnan ka une geman je bande ba gale khatang bo je mande ba PA sangma ko kalang na jothon khabo
anga di saksaram ka kang ba mande wa uni ka man anga anthani principle donga whatever may be the case anga ups and downs tungna ba donga politics so inde ba leadership bo anga phangnan jarka leadership bo anga bibira uang ni nakba fit donga ni man aro bini inspire ka ako manani ka sanga politics so changani na kang ML wa uni ka man jega taba biya dakbo president chaka to ba changa de binan chakaya aro changa sakni dengdeng NPP ekon kuli chega changa me kalao NCP ni na songde NPP chaka to nanggeni no ba changa de chaka ta ya uni man politics so jen salon na politics so join khaega politics so na pega o politics so na pong oden a dalga pakor ko kengi jangi thana nangen batang man sal somay na siman kana kata mana pothorong ko man kingen PS ang baba Captain Williamson sangma ko kisang jarka dalga pa ko pia bibera dalga pa fit tunga dalga pa na khadong naman na uni man PS ang mara saksa khadong naman ka dalga bonga saksa at saka suno kasak pamandiwa uni man je selong ngin sum uba angade kusina mangmangsan ba nani chusok na mangmangsan politics na pongza pasak ko ba ups and downs tungo ba angade dalga pa ko mamusalo ba kalja uni sa talo ba PS ang ma anthane depante ko khadong naman ka ba depante ko conrad ki sang ma ko pian main dia kan kisam besok itu nang ha acak cat ko dong kata aku bini leadership po cunga ba tungiga aru car kaiga aru cunga mamang nakeba dalga pani ko sakori na mamang nakeba dalga pa ko betray kana wona ka pa principal ang udongsa yan ang ni politics so bebera ni de nang ni man dia ngaba vouch kana na ya maina uni opposition no tong mateng ba sakni san MLA NPP ni wasuma mateng wasuma rangoni nang kunika deta bosta deta high profile politics ko nekani jamano mai ni gaman MDC election na sokpa jo dao political situation ko ni ga kebang to district council wasrang nambre ungsa tarang ko matang na kana ungsa ande ba district council obosrang namjani gaman sera berok mani gaman achka sokni manderang bos longon susu jengjong wa Rona tuina manja tengtang employer ni problem ba ganang ande ba dalo angni muksongani na yanwa haida nga ba saksa nokobani khasa CMD chungna mangen sumude aro chinga number ko chunga kata mangen sumude haida nga ba power nongja chair nongja ande ba jat na mai ko ba nga ba tangde ko na mangen batang mersal sumayo emre changani ongi chinga tangde ko na apsan dakke angaba tangni wianiko ma sianiko jika tangu wiani ganang jika tangu ma siani ganang wa ma sianiko angaba jatna maiko bade tangtakyo na mangen angapa kisko ani chanchin dungani gamansa angada alo ya MDC chakato na banga sokenga aro plus manderang dalo kakiko akan gen semode chungo candidate pa angni former MDC dongsusuk nanuya ani gaman biaba party ko ate angani gaman tanggadak manderang ba naan nakna nanggen naan khana nanggen aran so the problem dunga MLA ba dunga MDC ba dunga MDC ba dongja MLA ba chadi dongja party ni ini gaman anchini problem na ko solve kana kata banga sumai rangon manja ini gaman na MDC man gen semode yan nakna hazagani ko chetu na ba namen tari samsoni bonggen animang manderang ba kita ni gaman nga manderang ni tabiani ko manderang ni angko mengani ko anga racak na manjo ni anga akana manja mandirang je koska mandirang je dakki dang dakki na koske ga anga ba mandirang na anchak na nga uni ga mandalo agri sakata ni de mamung na bongja de at least district council jat ko aro jat ni asonggamjen ko achini nokmarang ni tribal administration ne ganam tengtang niamrang bangbeya warang ko anga antang ba krakatan nakna kata mana ni ga man iwa nakparang ko anga saksan nam dapat naman gen kiya katongsa di ba uwi ga ba masi ga pa senga ba manderang isi dongge semode district council ko ancheng krakata nam dapi kamrang ko kana kata chol ko man phana man gen aru wa suggestion on phana kata wa suggestion ko angni chancheni ko maseni ko share ka phana kata ba saksa MD song pai eleka ko manang ode share ka phana man gen anga ba ka donganyo chancheni talonga ya MD election na lebana na ubaka
angan asungni party ni policy rang ko tanga jawa ande banak ni personal take adao ji HDC ni ubostha de hazar gni chi bunga union NPP ni ngwan Onga. namdappa ne de agana de manja mang mija salary man gpa ya namdap chok ar mangsa mangni dunga una grade more or less apsan ya je khwagan gin chmo ode jakphan thale chaunan sokhuinga da patte Correct. mai dakpa plan sang dunga aro nak min kanyu ya ndakyok na ngacham bayawan ndakyok ang na ngacham mai dakpa rang kuna anka Ya obo sarang de anga kenalo bachnga government ko form ka genu salsano ya problem podi solve kona ma gen ya khathongja chnga jen salo asonga ha obo sarang ko nigirki mayo district councilor defect tunga ko nina nangken kaket ko kan ge chimo ode autonomous district council onjokon district council de financial autonomy batunga mo anege man article 244 2 and article 275 1 ino gama kan changna ya 6 schedule ni gaman ya jurisdiction no an changna tengthang niam rang ko thari ne ka tawna ha je da kyan chango maina kara legislative power dunga ha andake mangba an chango chugamak judiciary power bag nang aro an chango financial autonomy ba dunga district council de tangan niam rang ko thari muna tax rang ko collect kana mana arang ko na meda ke settle kana nang ken wanda ke dengthang revenue rang ko achung aro dengthang department rang ko pa chung namda panda kata revenue dungo sa chumat ken oni ge man angni kani de district council je bo bagan bo tol banga issue rang dunga ande pa iya issue rang ko tekap kana kata da alo na an district council niam pass ka dong jawdi niam ko thari jawde mayu pangchaken ara implement ka ken ana men kushonga ya da present EC pom ka jok aba accept ana men kushonga ya nakapa order ko bisong po na mijaw na anga gara nang san wi deba aru una patti takpat kuna nang gensum ari ko takna kata nang ni sekani nang akan changna skensum absan khatan ung wa kata ke salai jang ko nam dapat chok andeba tao ko akan damau de haida will be too long mo ani man obosarang ko namda pana jothon ka oba mandini agal sakko agan oba leadership iko takbo iko khaboni chingade chief minister ba iko agan manja deba nango will power donga odi nango dakna skani donga odi na dakna mana mana cara niam kata satse jarkana ken sugum ka chana bolong gum ganang sik schedule to na nammi porayode sugum warang ko niam ko ja ke unanang ken unikum dalo district council men bulgringa maini ke district council khang sumayrango transport department donga education department ko chakora tentang department ko chakora chim samana jen salo tentang warang koran kana ma jajok manja ni jamano de bisong de state government na unjok take over kana nangiya ande ba dalo ya ko agana ni gaman dalo state government power ko rasi kauncha ande ba wo sumayo obosani kri bisong sarendra kauna ba aka bisong be ane man iarang gemuk ko na me dakke chanchi sko to tumi chanchi na nangken aka saksanchi manjawa na saksanchi manjo ande ba na me dakke chanchi sawo isi form ka gen badia so khari raken aro ye isi form ka mado sumayo mai dakke be MDC rang issue asongken ino ba pangchaken da se wang ni agana kata saksanchi di dakko ba mamung kam ko ba kana manjawa ande ba kumode anjeng jat kumode anjeng ya kamrang ko chu khatna ma ken nam ta patani rang ko dakna nanga pang be district council na de saksa public representative on baksana office ni ta ba cholia are the past record to anga thangan na sia aru ko penang baji jawaya ko tao je kai khonrat ni takinga gata anjeng honorable CM khonrat ni takinga gata center chiko wa fanang ra painga tengthang dak pa niam rangu negotiate ka inga ri bai mangna public na an phachakenga tengthang dak ke tengthang public ni simple language cho ma siatinga wa andak pa capacity na odonga district council lo ya andak pa arbitrary officer ba negotiate ka ga leader ko nang manang ja sir nang sumot okay dau nak ni blongen mai ka kan controversial subject
separate electoral roll nak ni take separate electoral ko tharina kata district council 1952 ni upai nga wa sumainin namen kapan jatang bo vote kana mana aru ko daru na kengkeng ba wo voter sangtung nga na yarang ko separate electoral roll kun tharina kata na niyam ko tharina nangken law enact kana nangken law pass kana nangken niyam ko thari jong ode na ara mai takimang separate electoral roll ko tharina mangen maina first record rang nambreng ja ni gaman dalo kakek ko kan gen sum ode ansung abruptly takuba ya di chukna kata manjowa maina ultimately j party ba j mande ba j jat ba court chang again court chang jokode some kind of an injunction ko again uni gaman ikode sang niyam ko thari chingna nangken district council lo niyam ko thari ya niyam rang ko mai de ke takna nangken strengthen kana nangken arwa jensalo niyam ko loko enact ani ja manusa ansang di implement kana kata manken laude danga dak chung ken IMDC mano ma chung ken ne it will be premature ken iko kana kata de ande ba niyam ko thari ni ja manu de ansang yarang ko takna kata mamuni ngani tungso if elected and hopefully gisni kurang baksa GHDC ni progress ko nak ni public na parak na man gapa policy rang ko share ka gama sir I'll be the happiest man to share with this with Jiki okay kuisong basang bonggen ma mong donwa ni dongjawa je ko district council lo kam khagen transparent unanggen aruna sima baksa share kana kata kuisong ken je takode nakni podcast ni true manderang ba anjene general public ba achaka sungni manderang ba ubinya kata mangen arwa information ba accessible gen angade kuisong basang ba mande ungen je rang kon chinga district council dakna rechakat kenchum sorkari kenchum ode warang ko nang baksa share kana na simani team baksa share kana chinga ma mane kare dongjowa share ka chungmut gen sir nak ni message nak ni voter rang na gisni kurang ni viewer rang na special message angade yagosan ya podcast ni stu aganat na skinga dalo chungni songsakni political history ko nat ken sumode chungade bangin zaman cakah ni gimana chungde dalo kapan biap ni ko chungade bari double sin MLA ko sunga dalo ba chungade politically darang ko ba criticize kana dongja policy kena songsakte zaman cakinga uni gemen ia changode angni voters rangna chungbodan angni constituency 27 samandagri constituency ni plak manderang na ada kana scan ia changode anchang namen khumungna nangken anchangni area rangko anchangni manderang na takna nangni khamrangko kaketaro bebio dangtegi ona kata cholko mansong motken aro yan gamchat pegapa ya podcast ni true angade nake momol naskana simang sakantian ku mongbo anga pachakyo ninga anga changane mele ungjo angni kam khaniyo manderang na dangtokyo naniyo anga mamung dakeba manderang ko dalsetcha aro mamung dakeba dalo anga dengthang dakke chancheni ba ani gisko dongja ni geman anga jatna khasai aro na ya chani constituency na khasai mung dalo anga antang kwan pasakyo ninga je khoba agan china anchung monge ya samandagri constituency ko anchungde namda patna mukhangchi anchini dedrang na chanchi anchungni yodrang na chanchi ya nambe gapa jakugo gai apsan kamko kana nya na simo sakanti ko be somoyo ya podcast ni tru momot na kusyong be saksa blungin sing be gapa aro capable ong gapa politician uni history ko na simang nibu mai de ke basa ko ba no mai de ke manaha sani jako mai ni geman aro mai aselang ni geman wa ma cha hawarang ko banibu dalo GHDC kita tak pa ona awama angri bainga jegal na manja high profile giskni kurang mamang dakapa
bias aro khang niani kham khode kha jawa ande ba mang sayasan ansang de chanchina de nangade nanging jok mai la ko mandirang ko shokken bek aganari duka kai ga pa khom niam tharai ga pa kho shokken ma khasni chanchina nang ga parang ko shokken ma warang ko ansang chanchina nang ablungen ni swing ko pasakan thi ko nang mang saya ko mot molatinga history ko phangnan poraibo aro makhangchi ma yonggen u ko ba at least khasne gise khasnachi aro sakkeben baksa consult kai mangna ni bo anga chanchia mai ko badan ching ken khonne ma ya studio na uniri bani nang ablungen ma thelau ko aro apsan da kana gupen ang go molinga anda ke diplomacy aro nam gapa bewala chinga golpo kha genian jajringa nang jawa so barang kheninga na khon ri ibai bo mandek tan sia golpo kha again ni swing pa sakan tikon thela aro sir nang na all the best thank you so much aro dungthang mancha anga podcast ni dalong ko yanak banam ko ba chul ko ni sande di ko dakari na ko ba namen betel bisok ar mukang chiba cheng kronggot kugen mukang chiba cheng yanak ba ja ku gai nak ni chu jat na songna namga pa information na kon gen changsa te na ko betel bi